anom pini than ponji lake class 9 mathematics exercise 4.2 question number 2 tasilada question na bang lang pamen ha write four equation of each of following equation madak is on along se batai pri claim nangje lase batai pri is ason tingala question on se equation along tin se pina batai pri step claim nangje masih question se claim pemala dang lang dong tha ha that y equal y equal 7 minus 2x nah jadi la y perempuan dan teman dari pelita dalam term sip dua perangko yang kena dari pelita plus 3x pasti pedaknya minus 3x sip bang dong nah lapuan dari posisi equal pen lapuan dari posisi 2x la posisi minus bang gitu la plus pakai minus bang gitu then next step 1 ke claim yang kita halo when itu endam nang kopila equal 0 berarti ke mata equation na kita tuna ho la se x long ke 0 system ke long lo la se y equal 7 minus 2 x adin ke pila only 0 mas kita dengan dake 0 dan berarti y equal 7 minus atau mungkin 0 ya 0 nih kalau berarti answer ladake answer ke pila only 7 only pila jika 7 apa sih ladak first step bang ke kante first step answer ke pila first step answer ke x equal ke 0 and y answer ke lang kana 7 nih lalu next Hasilnya isi step lo. Next 4 time claim langsung save kan claim ke 4 time claim nje. Ne 4 time claim नहीं बतेला fast बतम ला one step तुम एन ना इनके next second step दाग तम दाम ना हो नदा वाला first step ला second step बंके itu x equal suppose itu 1 इनके दाम दपलोते next कि कौन से नहीं होता हम 0 te 1 so sama sila ka apa bom nang po si next pen bang kan tela ke y equation ke y equal 7 minus kapila equation ke 7 minus 2 di 7 minus 2 apa sih 2 x adi answer kula into la ke 1 di x value kala x value ke 1 apa sih la into 1 x di nang ke ngala protein next bang ke y equal 7 minus atau itu 2 banja 2 atau macam kita dapat 2 itu dia dapat next bangke y equal sorry ada kita mau y equal kana ada kana 2.5 deh ada ke kana only 5 value see the answer ke x value kana 1 and y value kana 5 deh 1 and के दाखले देना हाँ अगर तो दोनों ताहे पड़े ऐसे नेक्स्ट लड़ा हो थर्ड स्टेप क्या देना हो थर्ड स्टेप बंके x equal का ना सपोज -1 क्या है ना -1 है ना लड़ा पड़ते y equal 7 minus 2 into the minus again 1 deh dah minus the purpose dah kayak belum bracket ni korang pohon deh bracket 1 then dakle ma ho y equal 7 minus atau itu no ho 2 1 ja 2 di 2 1 ja 2 dakle data minus yang berarti 2 1 ja 2 di mungkin akan plus berarti answer kan lo 9 di masih x value ke kan lo -1 and y value ke kan lo 9 di nah masih no last step bandela ni last step dan claim that po last first step, second step, and third step, and fourth step, and claim नहीं बोले तो fourth step बन के non for example x equal चल हम दे तू लोग बोलते हैं next बन के y equal कहाँ ना 7 minus 2 दे 7 minus 2 into next तुम कहाँ ना क्या x value के लोगे 2 lalu बोलते हैं next y equal तुम
7 di 7 minus atau into na 4 atau minus na pata 7 minus 4 kan lo 3 then answer क्या लगते लोग kan lo answer के x value के लोग kan lo तुम x value के n के 2 and y value के लोग kan lo 3 lah hello answer ke hello let's see first equation second equation and third and fourth equation so that so then last conclusion क्या है therefore four equation f o u r d four equation are like four equation are tong ada abet of the four equation are pipilah kelong ke 0 and taklah pen hadi 0 pen 7 di first equation lang ke 0 pen 7 lang lo inge second equation lang bang kan lo 1 and 5 di 1 and 5 and third equation lang ke long kan lo third equation lang ke minus 1 and 9 di 9 and ke fourth equation lang bang ke last fourth equation lang bang ke 2 and 3 di 2 and 3 Lana lasik question lang 2 answer la so fourth step bang ke lahan lo kasi la ang ton so step bang nanti nang buji dulu kasi ninja thela lasi aku ni next video lang pakai panthula kasi non bang la sorting na claim la sorting pen nang cindu lo prote kata joy ke pen proses lahan lo